Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka mefuta ena ya phuputso, moo re tsepameng hodimo ha metheo ya yona. Ha jwale re ntse re lekola, re tadima mantswe, ditheme, mantswe ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Mme ha jwale re ntse re tadima lentswe, theme le bitswang subject, moetsi, motho, moetsi. E bang ke moetsi wa phuputso, e ka ba moetsi wa eng le eng, empa re bua ka motho ha re bua ka subject, moetsi. Ha jwale re ntse re tadima ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Mme ha jwale re ntse re sheba qanollo ya malwetse a moetsi wa bokapitale. Qanollo kapa qanollo ya mafu, malwetse a moetsi, motho, moetsi, subject wa bokapitale. Pathoanalysis of the subject of capitalism. Mme ha jwale re ntse re le sehlohong, videong e fetileng ntse re le sehlohong, le hona jwale re sehlohong, empa re tla nne re tlo fetela sehlohong se seng hape. Sehloho seo re leng sona ke perfection, sephiri se utulohile sa bokapitale. Perversion, ka pela lentswe perfection re beha letshwao colon, mme re re sephiri se utulohile sa bokapitale. Ka Senyesemane ke perfection, re be le colon. Capitalism's dirty little secret. Perfection, capitalism's dirty little secret. Ho diotla mabala a nkwe, seo Klein a se bitsang mateyanong a phaello e senyekgenyekge le koduwa ya masetladibete. Ka Senyesemane ho thwe ke intersection between super profits le mega disasters. Se kopolla tshobotsi, e leng aspect, tshobotsi ya jwale ya bokapitale, ya bompudi, dominion, bo saeng moriting, bo rentless, bo kwebetellang dinaha tsohle tsa lefatshe. Tshobotsi ena e boletsweng e duma bonkwapo, sadism, ka ho qaqa bo kapa ka ho qaqa bo e leng ntlha ya qanollo ya malwetse. Pathoanalytic, eo e leng mohlala o teng society, mme se kenya letsoho filosofing ya science ya batho, e leng philosophical anthropology ha jwale. Mongaka thabo e kgaphatsehang, e leng extreme, e leng joyessence, takatso e senang pheletso ya koduwa ya di-capital, disaster capitalist, e ituletse hodima bohloko, pain le matshwenyeho, suffering a batho ba bang. Sena ka leihlo kapa ka perspective, leihlo la bonkwapo, sadism, e le perfection. Perfection le boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bo latela kapa a kgawane le bona, se tlisa kutlwisiso. Bokapitale ba new liberal, ha bo bonwa bo le perverse, bo hlaka le ho feta ha ho iswa hloohong tlhophobotjha, e leng revision, ya Jacques Lacan kapa sehlomathiso, reformulation, sa monahano wa Freud. Lacan o tsepamise maikutlo a hae ka perfection eo a e bonang e le sebopeho sa clinic, e leng clinical structure. Mme ka nako le nako o fetola maikutlong ana hae a fapakaneng, ho
ho na le moo a claimang kapa a tjhong ho fapana le moetsi ya hysterical ya botsisisang na taolo ka mmoka le symbolic order, symbolic society e jwang. Moetsi e le subject ya perverse ke mothofatso e leng personification wa taolo order ka mmoka e leng symbolic order. Ka ho rehella e etsa metaphorically mongakare ke taba fela ya ho ba mo-Katholiki ho feta mopapa, more Catholic than the Pope. Ka mantswe a mang, moetsi subject ya perverse ke nkwapo ya etsang tsa sebopeho sa clinic le clinical structure ya tshwanang ka hohle hohle le seo Lacan a se bitsang mokadi, phallus, e se setho sa botona ka kotloloho, empa karolo ya botona ka mmoka ka symbolic e emelang boteng bo felletseng e leng fullness. O itshwere ka tsela ena ha a hana bofokodi le lack bo e leng tshobotsi ya moetsi ofe. Le ha ho le jwalo, ka hobane mokadi e leng phallus ha se fihlelwang, se unattainable, moetsi kapa subject ya perverse o lokela ho hloka keto, o lokela ho hlola keto. Moetsi ya perverse o lokela ho hlola keto ya bonkwapo, a sebedise boitshwaro bo bong ho pata botona. Ha ho makatse ha Lacan a bone fetishism e leng boitshwaro bo motho a bontshang keto, boitshwaro bo motho a bontshang keto moetsueng kapa objecteng, nthong e itseng kapa sethong se itseng sa mmele, ntle le ho hohelwa ke setho sa bosadi ka bosona, mme e le perversion ya di-perversion, e leng perversion of perversions, jwalo ka Evans a hopotsa motho. Ka ho etsa jwalo, moetsi subject ya perverse mona re tadimme wa bokapitale o fetoha moemedi e leng representative wa mmoka ya symbolic ya emelang boteng bo felletseng e leng fullness ba taolo ya society. Athe moetsi ya hysterical ya botsisisang hape ya phepetsang kapa etsang challenge ke ya nang le bofokodi. Bokapitale ba neoliberal e leng neoliberal capitalism ke mohlala wa perversion, mme re itse perversion ke boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bo latela kapa a kgaohane le bona. Mme jwalo ka ho bolelwa ke ka tlhahiso e le hore bokapitale bo neoliberal ke mohlala wa perversion ka tlhahiso, production e sa kgaotseng ya dinthwana-thwana, di-commodities tse sa etsetswang ho dula nako e telele, empa tseo ho dulwang ho etswa dimmotlolo tse ntjha, new models, mosafeleng. Dinthwana-thwana e leng di-commodity tsena di sebetsa kapa di etsa function jwalo ka fetishism e le boitshwaro bo motho a bontshang keto moetsueng kapa objecteng, nthong e itseng kapa sethong se itseng sa mmele, ntle le ho hohelwa ke setho sa bosadi ka bosona. Jwale dinthwana-thwana tsena di sebetsa jwalo ka fetishism, di kwahela kgeya e leng gap kapa gaping, gap e supang bosiyo ba mokadi, di kwahela kgeya, gap e supang bosiyo ba mokadi leng phallus, le bo consumerism e le ka tjheseho e kgolo ya ho consuma dinthwana-thwana. Ka ho sena se ka utlwisiswa jwalo ka perversion society ya bokapitale eo baetsi subjects ba leng ho yona. Jwale re kena sehlohong se seng,
re kena sehlong se seng moo sona se reng bokapitale le kaleidoskopu ya schizophrenia. Bokapitale le kaleidoskopu ya schizophrenia. Ka Senyesemane, capitalism and the kaleidoscope of schizophrenia. Capitalism and the kaleidoscope of schizophrenia. Jwale leqhetswana la boraro jwalo ka sethathong re ile ra hlalosa ra bua ka maqhetswana a mararo. Re qeta ho bua ka lena la perfection. Jwale re kena ho la ho qetela la boraro e leng lena leo mohlomong le aparelang kaofela tse tshepisang e le leihlo kapa perspective la ho etsa e leng heuristic society ya bokapitale. Ke leqhetso la phafoqanollo e leng phafo analytic le bitswang mapokaetsi schizophrenia. Leqhetso la boraro ke lona lena le bitswang schizophrenia mapokaetsi. Boemo schizophrenia ke boemo bo kelello e leng diphaephae e utlwang medumo e tlisang pono, tatso, fofonela, ama. Ha jwale mapokaetsi e leng schizophrenia ha a kwallwa monahanong o fellang tleliniking fela wa ho tshwasolla ho etsa dissociation o fanweng ke Emil Kraepelin ho sewa se fileng lebitso la dementia precoce la motho ya bontshang matshwao a mapokaetsi e leng schizophrenia. Hape ha ho felle ho bokowa e leng autism, boemo ba ho sitwa ho hokahana le setjhaba ka puisano ya motho a bitswang Eugene Bleuler. Ka ho tshwana monahano wa Freud wa mapokaetsi e leng schizophrenia ha o fuwe monyetla le ha tsena di wela mohopolong o le mong o ho tobilweng ho ona mothating ona ha jwale. Freud mohlala o fa mapokaetsi e leng schizophrenia tshobotsi kapa seo a se bitsang paraphrenia ya boikakaso e leng megalomania le ho furalla e leng turning away le ho furalla lefatshe le kantle e leng external world kapa ho nyahlatsa ho etsa withdrawal ho nyahlatsa takatso ya motabo e leng libidinal investment ho batho kapa moetsuwa object lefatsheng le kantle e leng external world. Sena se hlalosa boikakaso e leng megalomania ho tobisa takatso ya motabo ka hare ho ego e leng seipone sa ka. Ka hare ho ego e bitswa seipone sa ka. Mme tholwana result ke mofuta kapa kind wa bofokodi e leng narcissism bo ikutlwang bo hloka bofokodi empa bo phethahetse e leng megalomaniacal. Le ha tsena di sa tshwane empa di lla manyenenyene a seo Kraepelin le Bleuler ba se nahanang. Lacan ka mona o hlahella a isa hloohong mapokaetsi le schizophrenia jwalo ka paranoia, boemo ba monahano o sa hokahaneng le tse kantle leng reality, ka tlase ha psychosis e leng tahleho ya tse kantle ho batho, moo ba reng bokantle e leng exteriority ba mokudi wa psychosis malebana le puo e leng language ka kakaretso ba keke ba kena papading e leng game ya mantswe signifiers ntle le ka mofuta kind wa ketsiso e leng imitation ya se ka ntle.
Ho tsena kaofela mapokaetsi le schizophrenia ka puo ya tleliniking se bolela boemo moo sebaka distance sa mofuta mosoroto dipakeng tsa moetsi subject le reality society se iponahatsang teng ka matshwao di-symptom ka ho sitwa ho sebedisa puo ka tlwaelo normally malebana le seo e fanang ka moelelo signifies wa yona. Sena ka moelelo wa bokudi ba psychosis tahleho ya bokantle tse kantle ho batho reality ho kenyelletsa mapokaetsi schizophrenia boemo boo kelellong diphaephai utlwang medumo e tlisang pono tatso fofonela ama se bolela seo Ian Parker a se hlakisang ha a kgaho construction ya universe esele e ka phethoha ka hohle ho ba ho sa tiisetsweng jwalo ka bokudi ba neurosis moo boteng. Ha re kgutlela ho Gilles Deleuze le Felix Guattari, schizophrenia boemo boo kelello diphaephai utlwang medumo e tlisang pono tatso fofonela e hlahella e hokahane le tlhahiso production e sa kgaotseng ya meelelo meanings e fapakaneng le ho phalla flows ho sa natswe kgokahano coherence kapa hakisi referential kapa hosele otherwise ntho eo ba nahanang e hokahane etsa link le dibopeho tlase ha bokapitale ba sisinya ba etsa posit dikamano tse akaretsang dipakeng tsa bokapitale process le schizophrenia hape ba hlalosa sesosa sa dimakatso absurdities tseo mong a di hlokomelang society ya jwale ka tsitsipano dipakeng tsa tlwaelo ya bokapitale ya ho phaephisa ya bokapitale ya ho phaephisa diphaephai ena bokapitale etsa motho be diphaephai ya phaephisa. Schizophrenia le tlhoko ya melao le dithibelo ba sisinya dikamano tse akaretsang dipakeng tsa bokapitale le process ya schizophrenia hape ba hlalosa sesosa sa dimakatso absurdities tseo mong a di hlokomelang society ya jwale ka tsitsipano dipakeng tsa tlwaelo ya bokapitale ya ho phaephaisisa. Schizophrenia ke tlhoko ya melao le thibelo restrictions. Jwale re ka re nahana ka phapang ya promotion ya ho tsuba cigarette ka ho boledisa ka brand bo ikgethang ka tatso le monko aroma mohlala ha mo le setlamo sa molao sa ho ngolla tlhokomediso ya kotsi e bolayang ya ho tsuba cigarette cartooning. Deleuze le Guattari ba bapisa le ka schizophrenia thibelo e thata absolute limit mme ba thala ka kamano dipakeng tsa bokapitale le schizophrenia jwana ho toloka ho phalla flows le ho ntsha khapong reautorization ya setswalle sa senna socius ena le tshobotsi hadi le tlwaelo hadi ya bokapitale kgafetsa e fihla pheletsong limiting eo ruri pheletso ya schizophrenia e sekamela matleng ohle a taelo command ho hlahisa ho etsa produce schizo
e le mokudi wa schizophrenia e le moetsi kapa e le subject wa ho phalla flows ho tolokwang hodimo ha mmele o senang ditho mokapitale ho feta bokapitale le more capitalist than the capitalist le mosebetsi ho feta bosebeletsi le proletarian than the proletariat. Tshekamelo ena e etswa ho ya ho ile ho fihla mothating o bokapitale mmoho le ho phalla flows di ka ithumellang ka kotloloho kgweding e le mong ruri ha re e se ho bone eng kapa eng ha jwale kore ha jwale e sa ho sa le tsena di etsahala re so bone eng kapa eng tsona re tla bona di etsahala. Ha re schizophrenia ke tshobotsi ya rona ya bokudi e le maladi ba nako ira ya rona. Ha re bolele fela bophelo ba kajeno bo hlantsha batho, ha se taba ya tsela ya ho phela empa ke process ya tlhahiso e leng production. Hape ha se taba ya ho bapa e leng parallelism le ha e tadingwa ka leihlo la ho feila. Ha o patwa molaetsa e leng quotes ho bapa hona e leng parallelism ho empa e le kgaho formulation ya kamano dipakeng, mohlala mohlolonyana e leng phenomenon wa ho suthisa moelelo wa schizophrenia le mechanisms tse iketsahallang kapa tse iketsehang mo sa feleng tsa qwaketsano, disharmony le kgulano discord boemong kapa level bohle ba society ya indasteri. Seo re lekang ho se bolela bokapitale ka process ya bona ya tlhahiso e leng production bo etsa produce pokello e leng accumulation ya matla, energy kapa charge e hlollang ya schizophrenia e leng boemo bo kelello e leng diphaiphai utlwa medumo e tlisang pono, tatso, fofonela le ama. Jwale re seo re lekang ho se bolela ka bokapitale ke process ya bona ya tlhahiso production bo hlahisa pokello e leng accumulation ya matla, energy kapa charge e hlollang ya schizophrenia. Matla ao e tlisang matlahadi a kgatello le repression e sa mamelleheng empa kwana e tswela pele ho etsa jwalo ka kgutlo e leng limit ya bokapitale. Bokapitale bo phehella ho futuha, bo phehella ho kgina tlwaelo ena e mading e leng inherent tendency. Hape ka nqa e nngwe bo idumella ho lokoloha kgafetsa e le ka ho qoba ho fihla kgutlong e leng limit. Hape ka nako e le nngwe bo lebisa kgutlong eo. Bokapitale bo hlophisa kapa kgutlisa tsohle le mefuta e le mesokotlo ya masalla, residual le artificial, setshwantsho sa ho itseba e leng imaginary kapa mmoka symbolic wa moemedi e leng territorialities. Hona moo bo leka ka matla ohle a bona ho ntjhafatsa direkoto, ho tjhentjha botjha, ho etsa rechannel, ho tjhentjha botjha batho ba moelelo wa tse ka hlohong e leng abstract quantities. Tsohle di boela morao kapa di a ipheta dinaha kapa malapa. Seo ke sona se etsang monahano e leng ideology ya bokapitale e leng motlhi wa mopento painting wa tsohle tseo ho dumelwang di bile teng, le koya e leng real ho bolelang ho sa buiseng, ho sa hlaloseng. Ha se
ho sa etseheng, ho impossible, empa ke ho artificial haholohadi. Jwale re a qotsolla. Jwale ho ya ka Deleuze le Guattari, sebopeo structure sa ho phela ka bokapitale se bontsha ditshobotsi tse matla tsa constitutive ya schizophrenia ka moo ba utlwisisang ka teng, ho fapana le ho sekamela ho kgapo, territorialization, kapa ho bokella, consolidation, ho bokella consolidation, boitsebiso ba society le motho ka mong. Empa bokapitale bo phielletse ho ntsha kgapong, ho etsang territorializes, e leng boitsebiso ka process e tlosang bokudi ba schizophrenia bo kwebetellang bonngwe, e leng unity, bo oedipal, e leng bonngwe ba nako, bonngwe ba sebaka le bonngwe ba ketso, action. Ka ho qeaqea, haeba schizophrenia se nkwa jwalo ka ho etsa moelelo le menahano e itseng, mokgwa wa boemo ba society o totiswa ke ho butswelwa ke bokapitale, mme bo akgela moedi ho process e tlosang matla, energy, a schizophrenia. Leqophe la ho ntsha kgapong, e leng territorializing, ha mmaraka ho kginwa kapa ho etswa limit ke kgapo botjha, e leng re-territorialization ya molao, judicial kapa judical, jwalo ka molawana, regulations ya kgwebo, trade, le ho tlosa, ho etsa release matla, energy ya schizophrenia ka ditsha, ho tlosa schizophrenia matla, e leng energy ya schizophrenia ka ditsha sites tsa society tse kang Facebook, e buswang ka molao wa tshireletso ya lekunutu, privacy, mohlala. Ho feta moo, ho tadima phafo-qanollo, e leng pathoanalytic, ka menahano ya kliniki mabapi le schizophrenia ka lehlakoreng la Freud le Lacan, ho etsa society ya bokapitale eo Deleuze le Guattari ba e bontshitseng e utlwisisehe e le motle wa mopento kapa kaleidoscope o seng ka tlase ho monahano kapa ideology wa bokapitale, ebile pele ho moo sebopeo, e leng structure sa Freud sa paraphrenia, e leng Freudian paraphrenic, sa bolokolohi ba boikakaso, e leng megalomaniacal narcissism, le ho furalla, e leng turning away, lefatshe le kantle, external world, ke mohlala wa tlhahiso, e leng production e sa kgaotseng, le pharallatso, e leng diversification ya dikutsi, thepa ya moreki, consumer, tse isang ho kgaho, construction e artificial ya tse kantle ho batho, e leng reality. Ya bobedi, mohlala ona wa sebopeo, structure se le fofu, replicated o society ka mmoka, ka ho akaretsa ka sekaboikakaso e leng quasi-megalomania, le sekabofokodi, quasi-narcissism, o hlahella ho motho ka mong moo a tshwasuweng ke setshwantsho, e leng visual,
ya lefatshe jwalo ka Facebook le MySpace, isita le tse ngata tseo motho a ikgethelang ho tsona, tse tsitsipanyang kapa tse etsang paralyzing, kapa seo Renata Salecki a se amang sa kgetho ya boithabiso e leng tyranny of choice, se tsamaelanang le sekabotho quasi-subjectivities ka puo ya Deleuze le Guattari, e leng baetsi ba nahanwa e le diboka assemblages, ho fapana le baetsi ba qaqolohaneng split subjects. Ka ho tshwana, sena se duma seo Lacan a se tjhong kapa se claimang ha a re kgokahano le link ya mokudi wa psychosis e leng tahlehelo ya tse kantle ho batho e leng reality le puo language ba arohane lefatsheng le entsweng ke technology ya bokapitale le capitalist endangered, ho tsejwang e le lefatshe la internet e leng cyberspace. Mohlala, le fa motho tshwantshiso e leng virtual ya lefatshe, sena ke se tlositsweng ho tshobotsi ya lefatshe le nang le sebaka spatial le nako temporal, lefatshe leo motho a phelang ho lona le life world, jwalo ka moo ho leng teng kganya le seriti. Lefatsheng la internet e leng cyberspace, seriti ha se teng ntle le ho entsweng kapa ho entsweng program e ka ke lefatshe kapa mekato e leng city spaces, mekato ya city. Jwale ho ba le papadi ya puo e leng language game ya kganya le seriti, mme mona re sheba fela mofuta e leng kind wa ketsiso e ka ntle e leng external imitation ya ho sebedisa mantswe e leng signifiers. Ka bokgutshwane, ka mantswe a Ian Buchanan, re phela society e leng mona bophirima, society bophirima bonyane moo matshwao di-symptoms tsa malwetse mafu leng pathological a mapokaetsi e leng boemo bo kelello e bonang diphaiphai e leng diphaiphai e utlwang medumo e tlisang pono, tatso, fofonela le ama a leng teng e ka ke ho phela ka boemo bo tlwaelehileng. E nngwe ke leihlo la schizophrenia e leng quasi schizophrenic hodimo ha society ya jwale nakong ena ya hlakantsutswe leng post-mortem ya bokapitale. Fela society ya dipono ho ntse ho tadingwe nako eo e qadileng ka yona le ho tswa ho Soren Kierkegaard ho seo a buang ka sona ka mmotlolo wa aesthetic wa ho ba teng e leng existence ho sengolong sa hae Either dash or volume 1, moo ka mehlala e mengata e buang tlase ha mabitso e leng pseudonyms ho kwahollang sebopeho structure sa ho phela ka tsela e aesthetic. Sena se kenyeletsa mokgwa o bitswang potoloho ya dijalo le rotation of crops, o sebetsang ho netefatsa ho phela le ho tlosa bodutu boredom ka tsela e sa nyahameng ya engineering ya boqapi e leng novel ba ditshobotsi e leng di-appearances, ditshobotsi boqapi novel ba maemo situations, dikatamelo approaches tse ntjha tse hlabosang le ho kenella e leng adaptations isita le sefahleho facets e leng foresight e le sefahleho foresight molemong wa ho tlosa e leng combating bodutu boredom
bo bakwang ke phetapheto le repetition ya ntho e tshwanang. Sena se toba ho qhetsoha e leng fragmentation ka nako le semelo e leng personality yeo e tswalang sehlohlolo e leng optimal kgatong ya ho fetofetoha e leng variety ka tsela e hlabollang ntle le kgefu interminably. Ho totobetse motlolo wa aesthetic o tsitsitse hodimo ha maikutlo kapa assumption a reng ho tswella e leng continuity ya ho bopa ho tswella e leng continuity ha ho topa e leng chronological dipakeng tsa maqhetso e leng fragments a sepakapaka e leng space sa potoloho ya dijalo e leng rotation of crops e kenyelletsang bonono e leng art le ho kwetlela ho etsa practice ho okaokela e leng seduction ka sebaka e leng distance ho tloha ho moetsuwa object wa ho okaokela e leng seduction o ka etsa ihlwana kapa etsa compromise boqaping e leng novelty ho component ka nngwe ka ho tsetela ho etsa infusing motsotswana e leng moment wa tshwano e leng sameness ho tseo di nkwang di hokane ka tsela ena kapa yane. Ho ntse ho tsepang ho aesthetics asphyt e leng motho ho ntse ho tsepang ho asphyt motho ya fumanang monyaka bonono kapa tlholehong kapa mo okaokedi seducer yeo e ntseng e le aesthete ho bjaramana kapa bjaramana e leng disintegration ho sa moriting ho endless ha moteoloha e leng successions wa bo mampokisi kapa masks ho tla dula ho le teng ka pheta rere ho ntse ho tsepang ho aesthetic ho bjarana ho sa moriting ha moteolo wa bo mampokisi ho tla dula ho ntse ho le teng. Sena se bolela ho sutha bodutung bo iphetakang ka ho etsa se tshwanang mosafeleng mohlala ka ho etsa ho sa tshwaneng mosafeleng. Motho wa aesthetic o phehella ho qhetsola ntle le motswako integration ka boqapi ba hae. Tholwana ya sena ke boitsebiso e leng identity tholwana sena ke boitsebiso identity bo amonyela bo etsa evaporate hoba jwale motho o dula etsa tsena le tsena re qetella re sa tsebe na seo a se phelang ke eng hobane ha tshwara tshobotsi le ngolo identity boitsebiso re ke ke motho ya tjena hobane o dula a fetotse mokgwa wa hae wa ho phela ho tlosa bodutu. Jwale ha re kgaotse mona nako e hlile se hana re tla re tswela pele ka taba ena ya karabo ya Kierkegaard ho utlwe na mo a reng semelo sa mabitso a kang jwalo na o reng. Ke kopa re kopane hape videong e hlahlamang. Se ke wa lebala ho sa